Бүгін 5 декабр 2020 жыл апта күнгө ишемби авторынок Рио. Бул чыгарылышта биз сиздерге туугандар 4 секторда жайгашкан аралаш унааларды бир башынан баштап тартып көрсөтөбүз. Бул жакта япошка, корейский, ошону менен эле бирге немец унаалары дагы сатыкка чыгарылган. Ошолордун баарын тартып көрсөтөбүз туугандар. Видеону аягына чейин көрүңүз, лайк басыңыз, каналга катталганды унутпаңыз. Ушул унадан баштайлы. Subaru Forester. Жылы 2003, пробег 190 000 км, объем 2.5, коробка механика, расход 10-12 литр. Баасы $5600, 0509 89 98 55. Салам алейкум байке. Канча болор баасы? $5300 болор баасы. Салонун тартып көрсөтөлү. Пробег 199 295 км. Коробка механика. Левый руль. Toyota Windom. Жылы 2000, объем 2.5, $5000. Коробка автомат 0702 63 74 98. Телефон номери. Салону. Салон таза. BMW E39. Жылы 2003, коробка автомат, объем 2.5, баасы $5200, 0550 33 66 36. Ассаламу алейкум байке. Канча болор баасы? 4800. Болор баасы $4800. Пробег канча болуп калды? 230. Пробег 230 000 км. Honda CR-V. Жылы 96, объем 2, баасы $4300, 0707 70 02 77. Салам алейкум. Канча байке баасы, болор баасы? 41 болот болор баасы. 4100. Каяка ютуп турат? Бул YouTube каналга чыгат. YouTubeга тартпайлы кылмас burada. Макуланда, тартпайлы коюн, э? Subaru Legacy. Жылы 2004, коробка автомат, расход 10-13 литр, объем 3, баасы $4800, 0709 15 53 66. Chevrolet Spark. Жылы 2010, объем 1, баасы $5100, 0555 94 56 44. Коробка автомат, расход 5-6 литр. Салонун тартып көрсөтөлү. Салону. Окончательная цена сколько, братан? 5. 5, да? $5000 болор баасы. Matiz. Жылы 2007, объем 08, $3500 баасы, 0555 94 56 44. Коробка автомат, расход 5-6 литр. Салону. Коробка автомат.
Lexus RX 300. Пробег 170 000 километр. Жылы 2003, объем 3. Расход 10-14 литр. Басы $8300, 0505 00 13 30. Черный кожаный салон. Toyota Camry 30 кузовтагы. Пробег 200 000 километр, жылы 2003, объем 2.4, басы $6900, коробка автомат 0550 44 13 13. Toyota Avensis, жылы 2001, объем 2. Коробка автомат, расход 10 литр, басы $4400, 0550 37 37 02. Простой мотор. Ассаламу алейкум. Окончательная цена. $4000. Да. Булыр басы $4000. Toyota Yaris, жылы 2008, объем 1.4, басы $4300, коробка механика, телефон номері 0708 01 96 63. Honda Odyssey, жылы 2002, пробег 337 348 километр, коробка автомат, объем 2.3, расход 911 литр, газ, бензин, $4800, 0500 804 048. Газ установка болып тұр туғандар. Газ установка қылса, анда туғандар бір қанчале расход чығым аз болады. Toyota Avensis Universal, жылы 2005, объем 2, басы $6200, 0706 555 388. Коробка автомат, расход 811 литр. Салонын тартып көрсөтөлү. Ассаламу алейкум байке. Канча болор басы? $6000. Болор басы $6000. Toyota Camry 30 кузовтагы, рестайлинг, пробег 220 000 километр, жылы 2005, объем 2.4, басы $7100, коробка автомат, телефон номері 0708 106 770. Салону. Салон туғандар таза. Golf 4. Жылы 2003, объем 1.6, басы $4000, коробка автомат, расход 7-8 литр, 0508 07 21 12. Honda Jazz,
Жылы 2008, объем 1.4. Басын азыр рейсинин өзүнөн сурайбыз. Коробка автомат, расход 7-8 литр. 0508 07 21 12. Ассаламу алейкум. Канча байке баасын айтыңыз? $6000. Болор баасы 6000. Жанынан түшүп бересизби? Канча түшүп бересиз? Конкреттүү кардар чыкты дейли. 5-7. Болор баасы туугандар $5700. Honda Civic. Коробка автомат. Гибрид. Жылы 2006, объем 1.6, расход 5-7 литр. Полная комплектация, без вложения. Канчага бала атасыз байке? $6,500. Андан түшпөйсүз. Боло турган жери канча? 6300. Болор баасы $6300. Унанын ээсинин номери 0501 515 514. Салону каякта жүргөн байке унаңыз? Унаны каякта айдап жүргөнсүз? Шаарда эле, Бишкекте эле, Бишкек шаарында жүрүптүр туугандар.